Muziciranje predstavlja najbolji način da se razvije muzikalnost kod dece. Potrebno je da ovaj razvoj ima kontinuitet od najmlađeg doba. Razvoj muzikalnosti, motorike i govora se međusobno podržavaju i podstiču. Krajnji cilj u ovom smislu nije da se od deteta napravi virtuozan instrumentalista, što čine specijalističke muzičke škole, već da se kroz negovanje umetničkog obrazovanja šire vidici deteta i da se senzitivira na kulturu i na umetničke sadržaje. To jest, dete mora da nauči jezik umetnosti da bi ga moglo govoriti i da bi onda izraslo u mlado biće koje je prijemčivo za umetničke i kulturne sadržaje, a zatim u odraslu osobu koja ceni kulturu i koja osjeća da je kultura deo njenog nasleđa i pogleda na svet. Zašto još brojalice? Zato što su one neizmeno sredstvo socijalizacije, jer se mogu izvoditi u paru, u manjim ili u većim grupama, zato što razvijaju svest o pravilima, zato što se mogu stvarati i izvoditi svuda, na svakom mestu, zato što bogate dečiji rečnik, zato što mogu biti zasićene određenim glasovima, što nam je opet veoma važno kada su u pitanju dislalije, zato što proširuju dečije iskustvo, zato što za njih nisu potrebne pripreme i zato što ih je sve manje i što ne bi smeli da dozvolimo da izumru. Naravno, postoji još mnogo razloga zbog čega brojalice kao sredstvo rada. Samo kratko da vam pokažem šta sam imala na umu sa gusto i retko. Dakle, krećemo retko. I radi samo taj prvi model, da bi bilo jednostavnije. Pa gusto. Retko. Jedna mala žaba postala je baba, u barici kruži, s bebama se druži. Jedna mala žaba postala je baba, u barici kruži, s bebama se druži. Love oni bube, jedu šljive suve, na lokvanje skaču, dok gusari gaču. Hobotnica bela, na kamen je sela, pa će da se kupa dok ne stigne, dok ne stigne. Hobotnica bela, na kamen je sela, pa će da se kupa